Partite per la serie numero 13, in corsia 1 Bratti Sofia Arca Team, in corsia 2 Piccinin Valentina Wisp Nuoto Cordenons, in corsia 3 Carli Veronica Piave Nuoto, corsia 4 Burattini e Rossella Rainantes Romagna, in corsia 5 Cremasco Alessia Centro Nuoto Stra, la 6 Bettini Lisa Rainantes Romagna, in corsia 7 Ortoni Nicole Wisp Nuoto Cordenons.